Dia matong kero kamu nih tadi jelata beda. Saden iya ki. Sering biasa nalong polong ya pas tadi. Ngantuk deh dulu boy. Kak, lagi mau beri nakananya di sengkok, kau boleh tadi ya. Sengkok teh dua ngantuk. Iya lek, tadung tulis kat dalam. Mat, mat, mat langga, mat. Rekam makanan. Men, mat langga lah berde ya. Berde teh ni dalam, macam teh dung kaki ul. Tulislah sare kat dalam. Iya men, bingkok yang terah. Oh, kalau hari lah kita dungut tu, ayo ke, main ke matong ke. Aku apa kan matong ke? Deh Ya main mat, ngantuk sengkok. main ke matong ke, mat, ayo mat. Cek ke yuk, mat. Oh, kaya nak ada jago ganggu yang teh tu. Aku apa pun matong ke? Main mat. Kaya aku ganggu yang teh tu ngetol. Mai makan mat. Ya, Ayo, tedu ngetok. Le apa yang tedu? Ayo, pegat. Oh, kaki kak. Sering kau lang camun boleh nyari kok kau boleh tak ada. Tiba kan kau boleh bodoh. Arwah-arwah kualek mat langgo, cek rengkak yang ya jerin tak jujur. Aku apa kau matong ke? Main mat. Ayo. Entah. Kaki le. Solap deh ini adin pasang kaki kacamata. Ngolah buat ke mat. Mana mat? Nyaman deh. Yo melok nyaman sila kaca almatan. Enggak diarti ke mat. Ada Hollywood loh. Mat. Tanang mat dong ke mat. Ngerti lah kia. Iya din. Masa din aja nang matong ke? Iya nang juga. Aneh yang ganteng kok nih yang din. Sering matong ke bulu tak orang aja. Ya lo pada mat. Ya biasa din wan bu. Ini tak kira kerja udah dipungkan nanti. Lah kalau pertadi cuma nang matong ke jadi. Ya lo pada mat. Malah harap semua pada wibah bang mat. Tanya Cik, tanya. Tuh lah saya tanya din. Kaki saya tanya. Mau salah lagi dah. Salah lah pecang kaki. Cong. Kok nyatanya cong? Kaki apa bener nang matong ke? Iya bener teng kok lah kerana matong ke. Kamu cong bapang. Mi ambil tak tu mana katela. Yo mengatela kita sering kaki kecamatan balik teh. Ayo tak bapak teh. Oh, layongku. Pak din, busin. Mundo ini tarang saja dua go. Iyalah gaga. Agak kaki dia. Ayo nanti dapat tongkang roh. Saya kata aku tak sengaja erong je tak sego. Aduh, pala aku sengaja erong ngeto kelo. Bertambah dumun-duman kadari. Sejonyok-nyok kagapi. Din, matong ke memang model ngaji. Kalau model kata ji, model kata apa? Wah, yang kata-kataan main deh.
Kaki mat bila berde boy. Ku kaki mat. Wala ko tayo mga ya. Apa gitu boy. Setengah erong din. Kau juga tak harap din. Enggak ada yang lamat ya. Kau juga tak mat. Mat. Mang do sing ko abita katamuan kaki. Labi sa ngayrong ya. Abi lah mat. Le keluar lah. Aku ke nih seragak ke. Tak senga erong na padubi kata. Senga erong ya sajan padubi reng ke reng anu. Jan kung padubi mbek kaca. Si batu sih. Kaki cetarkan na taraning apa keng nyat ya. Ya sering kok kana rek terus teramain. Ku tahu yang singa ero ge. Gede tangga-tangga. Singa ero gede kaki je. Arah apa ke? Dari keluar re. Pah mate. Aku. Payah. Masa Jin? Iya mat. Oleh keluar re. Pah mate. Aku anak nih serkana kangkan cek kesayangan. Din. Kakek tak boleh ada iya din ni sermatong ke. Mon orang tak ada orang koma, dia tak boleh ngocak anda iya jia. Tu aki mantar tulia depak dia. Kau sering pahdon sebedon din. Lama tong ke pah keter je lah. Kasih support dia lu. Mari semangat. Kaki tak kan menjelumuskan. Kaki pun sadin je mat pada mat. Orang pas tu akhirnya tuli depan. Tambah tak rokaroan mat langge. Baba ni ada iya din. Candi hawa kaki ke. Maksudnya sengko je itu aki nah. Mantar tulia depak kabak tu nasi beres ya. Candi salah paham kaki. Udah iya mat. Iya ke. Amin mata tuli beres. Amin. Ila weh kawan. Sengko lah ya. Itu aki na bingko kaki mantar tulia beres. Mari along kolong boleh sekancan. Lo lebur mun ada kaki kawan. Kalian kok mulai ya? Iya. Kau boleh ke ya? Iya. Ya. Itu beres ya. Amin. Din. Apa mat? Kakek mun tak ada orang koma tau le apa tanya gila ruwet din. Sajian keter orang si koma. Mun entar ka orang koma dituake mantar tulia beres dia. Aki sering pakai sajian akan tu si coba din lama tong ke sajian Yo, keter. curi kok keng akan tuh. Kali budin ambuin din. Udah iya mat. Iya. Mereka semangat orang si kering dia. Iya kok lah mat.